Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita buat insya 40 patah perkataan. Okey, jom mulakan. Jadi kalau kita lihat soalan yang terpapar dalam skrin, apa soalan dia? Waalaikumsalam, Aidil. Min aina anta ya Aidil? Okey, tajuk karangan adalah At-Tijaratul Elektroniyah. At-Tijaratul Elektroniyah. Siapa tahu maksud At-Tijaratul Elektroniyah? Sihat. Alhamdulillah. At-Tijaratu al-elektroniyah. Man ya'rif ma makna at-tijaratul elektroniyah? Ma hiya at-tijaratul elektroniyah? Wa kaifa haluka ya Aidil? Alhamdulillah. Okay, jadi at-tijaratul elektroniyah ialah perniagaan elektronik. Perniagaan elektronik. Okay, jom kita mulakan pembikinan insya 40 patah perkataan. At-Tijaratul Elektroniyah. Okey, untuk pembukaan dulu. Kita ceritakan sedikit tentang apa itu At-Tijaratul Elektroniyah. Jadi kita katakan At-Tijaratul Elektroniyah ialah penjualan dan pembelian di internet. Bagaimana kita buat ayatnya tu? Perniagaan elektronik ialah jual beli di internet. Macam mana kita susun ayatnya? Jadi kita susun ayatnya, At-Tijaratul Elektroniyah ialah al-bay'u wasyira'u.
At-tijaratul elektroniyatu hiya al-bai'u wasyira'u fil internet. Hakaza. Macam bunyi-bunyi Sabah. Ya, memang saya orang Sabah. Ana min wilayati Sabah. At-tijaratul elektroniyatu hiya al-bai'u wasyira'u fil internet. Business online. Naam, sahih. Sofia Carles. Tijaratul elektroniyatu hiya al-bai'u wasyira'u fil internet. Okay, sekarang kita mulakan untuk isi yang pertama. Kita katakan, kita ambil isi yabi'u. Ma makna yabi'u? Yabi'u. Ma makna yabi'u? Yabi'u. Ma makna yabi'u? Ma makna yabi'u? Menjual. Naam. Yabi'u. Yabi'u. Menjual boleh, membeli pun boleh. Yabi'u. Menjual. Jadi kita susun ayat kita. Menjual peniaga barangannya di website elektronik. Jadi kita susun ayat. Yabi'u at-tajiru peniaga. Yabi'u at-tajiru barangannya. Sal'ahu. Sal'ahu. Sil'ahu. Sal'ahu fi al-mawaqi'i al-elektroniyah. At-tijaratul elektroniyah hiya al-bai'u wasyira'u fil internet. Yabi'u at-tajiru sal'ahu fil mawaqi'i al-elektroniyah. Macam tak sedap ayatnya kan? Tidak sedap ayat dia. Tapi apabila kita sambung yang ini, dia akan jadi okey. Yabi'u at-tajiru sal'ahu fil mawaqi'il elektroniyah. Dan kita sambung lagi, sambungan dia. Dan pembeli apa yang diingininya dengan mudah. Wa yashtari membeli. Wa yashtari pembeli. Al-mushtari. Al-mushtari. Ataupun kita boleh katakan pelanggan. Wa yashtari pelanggan. Az-zabun. Apa yang diingininya dengan mudah. Ma yuri. Apa yang diingininya. Ma yuridu bi dengan mudah. Bisuhulatin. At-tijaratul elektroniyah hiya al-bai'u wasyira'u fil internet. Yabi'u at-tajiru sal'ahu fil mawaqi'il elektroniyah wa yashtari az-zabunu ma yuridu bisuhulah. Bisnes online ialah jual beli di internet. Menjual peniaga barangannya fil mawaqi'il elektroniyah. Wa yashtari az-zabunu ma yuridu bisuhulah. Dan membeli pelanggan-pelanggan ma yuridu apa yang diingininya dengan bisuhulah, dengan mudah. Jadi kita sudah cerita tentang yabi'u al-mushtari pun sudah. Okey, sekarang kita cakap pula pasal al-i'lan. Al-i'lan. Ada idea macam mana kita mau buat ayat al-i'lan yang di bawah ni? Al-i'lan. Jadi kita katakan dan menggunakan peniaga i'lan untuk memperkenalkan manusia dengan barangannya. Dan menggunakan. Macam mana susun ayat itu? Dan menggunakan. Ada yang ada idea? Dan menggunakan.
Menggunakan fil lughatil arabiyyah ma hiya? Ma huwa menggunakan fil lughatil arabiyyah? Man yusa'iduni dan menggunakan. Wa yastakhdimu dan menggunakan. Wa yastakhdimu peniaga. At-tujjar boleh tak? At-tajiru mufrad. Kalau jamak dia at-tujjaru. Wa yastakhdimu at-tujjaru al-i'lan. Al-i'lana. Handsome. Yu'linu at-tajiru. Okey. Al-bada'i' i'lanatin mumti'ata fi tatbiq. Istikhdamu Shopee. Okey. Wa yastakhdimu at-tujjaru al-i'lana. Untuk memperkenalkan. Untuk memperkenalkan. Liyu'arrifa. Liyu'arrifa. Untuk memperkenalkan kepada manusia. Liyu'arrifan nas. Liyu'arrifan nasa dengan barangannya. Dengan dalam bahasa Arab apa? Dengan. Dengan dalam bahasa Arab adalah bi sal'ihi. At-tijaratul elektroniyah hiya al-bay'u wasyira'u fil internet. Yabi'u at-tajiru sal'ahu fil mawaqi'il elektroniyah wa yashtari az-zabunu ma yuridu bisuhulah. Wa yastakhdimu at-tujjaru al-i'lana liyu'arrifa an-nas bisal'ihi. Okey. Sekarang kita cerita pula pasal kita sambung lagi sedikit huraian. Wa tusa'idu dan membantu. Wa tusa'idu dan membantu perniagaan elektronik. Kalau mau letak iklan menarik macam mana? Mau letak iklan menarik. Al-i'lana tambah sifat di belakang dia. Al-i'lana yang menarik. I'lan yang menarik. I'lan yang menarik. Al-jazzab. Kalimah al-jazzab menarik. Okey. Al-jazzab. Al-i'lan. Okey. Al-i'lanu al-jazzab. I'lan yang menarik. Kalimah jadidah. Kalimah jadidah al-jazzab. Jazzab maksud dia menarik. Mumti'ah. Al-i'lan al-jazzab lebih menarik. Okey, ini ya. Siapa yang bertanya tadi? Miss Rachel Rain. Kita sambung. Wa tusa'idu dan membantu at-tijaratul elektroniyah. Apa dia bantu? Menjimatkan masa. Ala. Tusa'idu dia punya harful jar adalah ala. Tusa'idu ala. Tusa'idu ala. Kalau yazhabu ila. Okey? Tusa'idu ala. Wa tusa'idu at-tijaratul elektroniyah ala menjimatkan waktu. Taufiril waqti wal juhdi
Wa tusa'idu tijaratul elektroniyah ala tawfiril waqti wal juhdi, dan membantu perniagaan online untuk menjimatkan waktu dan tenaga. Sambung lagi sikit. Last. Wa yumkinu asyira'u, pembelian, dan pembelian boleh dilakukan wa yumkinu asyira'u, daripada rumah, minal baiti. Kalau buat karangan macam ni dapatlah 9/10 insya-Allah. Okey, at-tijaratul elektroniyah hiya al-bai'u wasyira'u fil internet. Yabi'u at-tajiru sal'ahu fil mawaqi'i al-elektroniyah wa yashtari az-zabunu ma yuridu bisuhulah. Wa yastakhdimu at-tujjaru al-i'lan al-jazzaba liyu'arrifa an-nas bisal'ihi. Wa tusa'idu at-tijaratul elektroniyah ala tawfiril waqti wal juhdi wa yumkinu asy-syira'u minal baiti. Perniagaan online, perniagaan elektronik ialah jual beli di internet. Menjual peniaga-peniaga barangan mereka di laman web dan membeli pelanggan apa yang diingininya, ma yuridu, apa yang diingininya, bisuhulah, dengan mudah. Wa yastakhdimu at-tujjaru al-i'lan al-jazzab, dan menggunakan peniaga-peniaga i'lan yang menarik, liyu'arrifan nas bisal'ihi, untuk memperkenalkan kepada manusia dengan barangannya. Wa tusa'idu at-tijaratul elektroniyah ala tawfiril waqti wal juhdi, dan membantu perniagaan elektronik dalam menjimatkan waktu dan tenaga. Wa yumkinu asy-syira'u minal baiti, dan pembelian boleh dilakukan minal baiti, daripada rumah. Sal'ahum. Macam mana nak kira? Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 47 patah perkataan. Marha berkata sal'ahu. Mana satu? Okey. At-tujjar jamak kan? Tujjar jamak. Jadi sini kita pun letakkan jamak. Syukran ala tashih. Okey, ada beberapa perkataan yang bagi penekanan. Catat. Beberapa perkataan yang anda kena catat. Yang pertama adalah, boleh catat ayat ma yuridu bisuhulah. Apa yang diingini bisuhulah, dengan mudah. Kemudian yang kedua, catat perkataan yastakhdimu. Yastakhdimu bermaksud menggunakan. Kemudian catat ayat perkataan tusa'idu. Okey, ingat tusa'idu, harful jar dia mesti ala. Tusa'idu ala. Kalau guna tusa'idu, mesti ala. Tusa'idu membantu. Tusa'idu ala, membantu dalam. Kemudian ingat ayat tawfiril waqti wal juhdi. Wa tusa'idu ala tawfiril waqti wal juhdi. Okey, kalau buat karangan macam ni, dapatlah insya-Allah 9/10.
Okey, ada soalan? Okey, siapa yang belum screenshot, boleh screenshot. Sebelum kita berpindah kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Kita pindah ke soalan yang kedua. Siapa yang mau download karangan ini, boleh download di dalam grup. Nak tanya apa beza kalau kita guna al-buyu' dan al-bay'u wasyira'u. Al-buyu' lebih kepada al-buyu' ni biasa digunakan dalam usul fiqh. Wa fil fiqh al-islami al-buyu'u huwa al-babu alladhi yatanawalu ahkam al-bay'i wasyira'i wal 'uqud at-tijariyah wifqa syari'ati al-islamiyah. Al-buyu' adalah salah satu bab di dalam hukum hakam jual beli dan akad perniagaan. Al-buyu' banyak digunakan di dalam fiqh. Kita boleh guna sahaja bai'. Nanti kalau habis tadi, contohnya sambung belajar usul fiqh kan. Jadi akan banyak menggunakan belajar perkataan buyu'. Okey, kita berpindah ke soalan yang seterusnya. Bentar, saya keluarkan soalan dia. Okey, boleh nampak soalan dia? Hal tastati'u qira'at al-as'ilah. Boleh baca soalan? Hal tastati'u qira'at al-as'ilah. Okey ya. Okey. Kita tengok tajuk dia yang di tengah tu. Adabul abna'i nahwal walidain. Siapa boleh terangkan apa maksud soalan ini? Apa maksud ma makna adabul abna' nahwal walidain? Ma makna adabul abna'i nahwal walidain? Adabul abna'i nahwal walidain.
Okey, Sumi Anros. Sumi Anros. Adab, adablah. Adab. Adab. Adab anak-anak. Nahwal walidain. Adab kedua ibu bapa. Okey, kita mulakan penulisan karangan 40 patah perkataan. Okey, isi yang pertama, yahtarimu. Yahtarimu. Yahtarimu maksudnya menghormati. Kita mulakan ayat kita, wajib ke atas anak-anak untuk menghormati kedua ibu bapa. Bagaimana kita susun ayatnya? Wajib ke atas anak-anak untuk menghormati kedua ibu bapa. Macam mana kita susun ayat dia? Yajibu ala, wajib ke atas al-abna. Yajibu ala al-abna'i, untuk menghormati kedua ibu bapa. Gunakan an. An yahtarimu, menghormati. Jadi kita kena ubah yahtarimu. Yahtarimu kena ubah kepada yahtarimu. Sebab apa? Sebab kita mulakan ayat kita di sini al-abna jamak. Jadi yahtarimu follow abna. Kerana abna jamak, jadi yahtarimu pun ubah kepada bentuk jamak. Yajibu 'alal abna'i ay yahtarimu, kedua ibu bapa. Al-walidaini. Okey. Huraian di belakang dia. Kita sambung huraian dia. Dan mentaati. Wa yuti'u. Sama juga. Kasih jadikan ramai. Sebab abna tadi. Kehadiran abna ditulis dalam bentuk jamak. Jadi fi'il-fi'il di belakangnya pun tulis dalam bentuk jamak. Wa yuti'u. Wa yuti'u huma. Jadi nak payahlah kita ulang balik al-walidain. Sebab kita ada sudah guna huma di sini. Kalau kita buat wa yuti'u al-walidain, tidak cantik sudah. Yajibu 'alal abna'i ay yahtarimu al-walidaini wa yuti'u al-walidaini. Jadi tidak cantik sebab sini al-walidain berulang lagi. Jadi kita ganti al-walidain kepada kata ganti diri. Wa yuti'u huma. Yajibu 'alal abna'i ay yahtarimu al-walidain wa yuti'uhuma, dalam kebaikan, dan mentaati mereka berdua dalam kebaikan. Bagaimana membuat ayat dalam kebaikan? Man yusa'iduni wa yuti'uhuma, dalam kebaikan. Jadi wa yuti'uhuma fil khairi, fil ma'ruf, na'am. Fil ma'ruf boleh. Fil khairi pun boleh. Syukran, Simshen dan Marha. Wa yajibu 'alal abna'i an yahtarimu al-walidaini wa yuti'uhuma fil khairi. Okey. Mana sudah? Okey, yahtarimu. Okey, sekarang kita cakap pula kalamun latifun. Kalamun latifun. Dan bercakap, wa yatakallamuna, bercakap, wa yatakallamuna. Kenapa kita tulis yatakallamuna jamak? Sebab di depan ini abna. Jadi disebabkan abna jamak, jadi fi'il di belakang dia pun buat dalam bentuk jamak. Wa yatakallamuna, dengan mereka berdua. Ma'a, dengan mereka berdua. Ma'ahuma, dengan bahasa yang lembut. Bikalamin, dengan percakapan. Bikalamin, lembut. Apa lembut? Bikalamin latifin.
Yajibu 'alal abna'i an yahtarimu al-walidain wa yuti'uhuma fil khairi wa yatakallamuna ma'ahuma bikalamin latif. Jadi kita sudah cakap yahtarimu, kemudian kalamun latifun. Sekarang kita cakap pula, kita cerita pula pasal yusa'idu. Bagaimana kita susun ayat dia? Okey, idenya adalah dan membantu mereka berdua dalam pekerjaan rumah. Wala budda 'alal abna'i ayyatala yatalamu ma'ahum bisalamin latif. Asif li annani la afham. Okey, silap. Autocorrect. Okey. Dan membantu mereka berdua dalam pekerjaan rumah. Wa yusa'iduna huma, sambung balik, sambung terus. Wa yusa'idunahu, huma. Wa yusa'idunahuma. Jadi asalnya yusa'iduna. Okey, kerana kita tulis mereka berdua, jadilah wa yusa'idunahuma, dan membantu mereka berdua dalam pekerjaan rumah. Fi pekerjaan rumah. Kaifa naktub pekerjaan rumah bil arabiyyah? Kaifa naktub pekerjaan rumah bil arabiyyah? Okey, a'malil baiti. Naam, sahih. Wa yusa'idunahuma fi a'mali al-baiti. Naam. Okey. Jadi kita sudah cakap pasal yahtarimu sudah, yusa'idu sudah. Yahtarimu sudah, yusa'idu sudah, kalamun latifun pun sudah. Jadi ada dua lagi, yu'amilu dan juga ad-du'a. Ad-du'a. Kita kena buat ayat pasal ad-du'a pula. Okay, kita buat ayat mudah. Ubah doa, ad-du'a kepada fa'al. Wa yad'una. Wa yad'una lahuma da'iman. Wa yad'una lahuma da'iman. Dan berdoa untuk mereka berdua da'iman, sentiasa. Boleh kita tambahkah huraian? Terutamanya, khassatan, terutamanya. Setiap kali selepas solat. Bagaimana kita buat ayatnya? Yusa'idunahuma fi a'malil baiti wa yad'una lahuma da'iman, khassatan, selepas setiap kali solat, ba'da kulli salatin. Yajibu 'alal abna'i ay yahtarimu al-walidaini wa yuti'uhuma fil khairi wa yatakallamuna ma'ahuma bikalamin latif wa yusa'idunahuma fi a'malil baiti wa yad'una lahuma da'iman, khassatan ba'da kulli salatin.
Okey. Sekarang yang terakhir. Poin yu'amilu. Bagaimana kita susun ayat yu'amilu? Siapa boleh bantu saya? Yu'amilu bermaksud melayani. Okey, kita gunakan ayat kama. Siapa masih ingat maksud kama? Ma makna kama? Man yazkur? Ma makna kama? Siapa yang masih ingat? Okay, kama, begitu juga. Kama, begitu juga. Kama yu'amilu. Seperti mana? Ya. Kama dia ikut bergantung kepada konteks ayat. Seperti mana pun salah satu maksud kama. Begitu juga melayani mereka berdua. Kama yu'amiluna. Mereka berdua. Yu'amiluna huma. Okey? Asalnya yu'amiluna. Tapi kita membuat ayat dan melayani mereka berdua. Jadi kama yu'amiluna huma. Dengan layanan yang baik. Dengan layanan yang baik. Kama yu'amilunahuma. Dengan layanan yang baik. Bagaimana kita buat dengan layanan yang baik? Okey, bi muamalah. Ataupun boleh kita terus tulis mu'amalatan. Mu'amalatan hasanatan. Okay. Yajibu 'alal abna'i ay yahtarimul walidain wa yuti'uhuma fil khairi wa yatakallamuna ma'ahuma bikalamin latif wa yusa'idunahuma fi a'malil baiti wa yad'una lahuma da'iman khassatan ba'da kulli salatin kama yu'amilunahuma mu'amalatan hasanatan. Syukran ala tafa'ulika. User 47247649 analah adri. Okey, kama yu'amilunahuma mu'amalatan hasanatan. Sambung lagi sikit huraian. Dan tidak meninggikan suara ke atas mereka berdua. Dan tidak wala. Dan tidak meninggikan suara. Wala yarfa'una. Suara mereka. Aswa tahum. Wala yarfa'una aswatahum alaihima. Alaihima. Okey, penutup pendeklah kita cakap. Sesungguhnya berbuat baik kepada kedua ibu bapa adalah sebab kemasukan syurga. Okey, penutup last kali kita katakan sesungguhnya berbuat baik kepada kedua ibu bapa merupakan sababun untuk memasuki syurga. Siapa boleh buat ayat tersebut? Okey, bantu saya. Sesungguhnya, inna, sesungguhnya. Berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Inna birral walidaini. Inna birral walidaini huwa sababun untuk memasuki syurga. Li dukhuli syurga al-jannah. Okay. Jadi selesailah karangan 40 patah perkataan. Jom kita baca dari awal.
dukhulul jannah. Naam. Yajibu 'alal abna'i an yahtarimul walidain wa yuti'uhuma fil khairi wa yatakallamuna ma'ahuma bikalamin latif wa yusa'idunahuma fi a'malil baiti wa yad'una lahuma da'iman khassatan ba'da kulli salatin kama yu'amilunahuma mu'amalatan hasanatan wa la yarfa'una aswatahum 'alaihima inna birral walidaini huwa sababun lidukhulil jannah. Yajibu 'alal abna'i an yahtarimu al-walidain. Wajib ke atas anak-anak untuk menghormati kedua ibu bapa. Wa yuti'uhuma fil khairi, dan mentaati mereka berdua dalam kebaikan. Wa yatakallamuna ma'ahuma bikalamin latif, dan bercakap dengan mereka berdua dengan percakapan yang lembut. Wa yusa'idunahuma fi a'malil baiti, dan membantu mereka berdua dalam pekerjaan baiti, rumah. Wa yad'una lahuma da'iman, dan mendoakan untuk mereka berdua sentiasa. Khassatan ba'da kulli salah, terutamanya selepas setiap solat. Kama yu'amilunahuma mu'amalatan hasanatan, dan begitu juga melayani mereka berdua dengan layanan yang baik. Wala yarfa'una aswatahum 'alaihima, dan tidak meninggikan suara mereka 'alaihima, ke atas mereka berdua. Penutup. Inna birral walidain huwa sababun lidukhulil jannah. Sungguhnya berbuat baik kepada kedua ibu bapa ialah sebab untuk memasuki syurga. Tak guna semua isi dalam stimulus pun tak apa ke Ustaz. Untuk karangan kena guna semua. Untuk insya 40 patah perkataan ni guna semua. Semua sudah guna kan? Semua sudah guna. Kena guna semua. Okey, ada beberapa perkara yang murid-murid boleh hafal, beberapa ayat murid-murid boleh hafal untuk digunakan di tempat yang lain. Contohnya yang pertama iaitu yajibu ala. Apa maksud yajibu ala? Yajibu ala bermaksud wajib ke atas. Okay, ingat yajibu ala. Kedua, kena ingat juga bentuk ayat fi a'malil baiti, dalam pekerjaan rumah. Ketiga, kena ingat mu'amalatan hasanatan wala yarfa'una aswat. Dan yang terakhir, murid-murid boleh beri penekanan kepada cara menulis penutup ini. Inna birral walidaini huwa sababun lidukhulil jannah. Okey, boleh faham apa yang dikongsikan pada malam ini? Ta'allamtum syai'an min hadzal bas? Okey. Hal, adakah? Ta'allamtum syai'an min hadza al-bas. Hal ta'allamtum syai'an min hadzal bas? Adakah anda dapat mempelajari sesuatu min hadzal bas, daripada live ini? Boleh.
Naam. Nak screenshot kerangan internet. Mana? Ini kan? Okay, boleh screenshot. Ataupun boleh download di dalam grup kita. Nanti saya akan letak di dalam grup. Anda boleh download PDF-nya di sana. Kenapa guna yatakallamun dan bukan yatakallamu? Sebab dia ataf kepada an yahtarimu. Macam mana nak masuk grup? Macam mana nak masuk grup? Tengok, boleh lihat ID grup di dalam page TikTok saya. Ada ID grup di situ. Tengok ID grup di dalam akaun TikTok ini. Ada ID di situ. Kenapa guna yatakallamun dan bukan yatakallamu? Okey. Yajibu 'alal abna'i ay yahtarimu al-walidain wa yuti'uhuma fil khairi. Okey. Jadi kita hazafkan nun wa yatakallamu. Wa yatakallamu. Syukran ala tashih ya Ustaz Syakur. Istafadtu minka kasiran. Wa yusa'iduhuma. Okey, wa yusa'iduhuma. Naam. Wa yusa'iduhuma. Wa yad'u lahuma. Kama yu'amiluhuma. Okey. Jadi karangan yang kedua ni dia memang agak susah sikit sebab macam yang Ustaz Syakur sebutkan di sini kan, banyak ataf, banyak hazaf nun. Kehadiran an di sini menyebabkan nun dihazaf. Okey. Kerana kita memilih untuk guna abna, jadi fi'il-fi'il di belakang dia semua berubah kepada bentuk jama'. Jadi karangan kedua ni agak susah sikit. Okey, syukran laka ya Ustaz Syakur. Okey, ada soalan lagi? Adakah karangan BA hanya akan berkisar tentang tajuk-tajuk dalam buku teks saja? Naam. Dalam buku teks kata dapat, okey, saya buka di sini ya, buku teks. Sekejap. Buku teks. Saya buka buku teks sekejap. Okey, ini buku teks. Masya Allah.
Okey. Okey. Teks kan? Anda perhatikan. Aduh, susah. Asif ya ukhti lianna al-kitab la yastati'u an yakhruj. Okey, tengok tema-tema dalam buku teks. Belajar karangan berdasarkan tema-tema tersebut. Contohnya dalam bahasa Arab tingkatan 4, topik yang pertama pasal riadah. Jadi belajar topik riadah. Buat karangan tentang topik riadah. Kebaikan riadah, sukan kegemaranku dan sebagainya. Topik kedua tentang media sosial. Jadi belajar karangan tentang kebaikan media sosial, kegunaan media sosial. Okey, begitu. Kalau tingkatan 5 ada topik pasal Yaumut Tasjil. Jadi belajar karangan tentang topik Yaumut Tasjil. Okey, atamanna ayakun hadzal liqa'u mufidan wa nafi'an lakum jami'an. Ila an naltaqi fi liqa'in akhar, fi bassin akhar. Okey? Syukran jazilan ya Ustaz. Afwan. La syukra 'alal wajib. Tidak perlu berterima kasih di atas sesuatu yang memang wajib. Bila lagi akan live? Setiap kali saya ada masa, saya akan buat live. Sebab itu bagus kalau join group. Lianna fil majmu'ah sa'ukhbiru mata albas. Okey. Syukran ala tafa'ulikum wa musyarakatikum wa mutaba'atikum. Dan yang terakhir, siapa yang nak dapatkan buku, boleh klik link pada bio. Saya telah menulis sebuah buku bahasa Arab tingkatan 4 dan 5. Jadi kalau anda memerlukan buku rujukan untuk bahasa Arab, boleh klik link pada bio. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.